Gulti ho miyem khatin chapang tamtak anani hichi thusim hi na za kham naza masat pe na hile na lungzong dongjing mai the hi adi e hichi thusim hi thusim ta na hin America mi pasal hling set khat Albert Fish kitipa hin kho thusim hi 2007 kuma chu The Gray Man kiti movies a hin thohin Albert Fish hin kho to kito a hin tho hi hichi a kun chuni hon thusim hi sei pan taw hi te ama sapenin Albert Fish sahung ki vetsen ama hin aneu lai agial doin bel khat alain ama lama anaki vovo yenge aneu lai hi orphan home anoma awarden no hin mila a hi ana vovo azing hi Albert Fish ki tipa hi koimachan mingol a hi ti hi zongle e honwang mingolin ko vo hi te ipidinga ama lama anaki vo hamiti a hi le pasal chapang khat hi atha a hona anani azia chu kisi abang banga anom si a hi achapa min hi Albert Fish Jr akitin ama hi apa ko ma umninga honga hi apa na room kot kha chu akibon je chun akom wa nu mei khat nu cha ko tan ama ni zong akithoin room chu ana hong thlon tai Albert achapa zong chu room sunga alut a hi le kha ho zong abon le khala chun lung zong anomen nga zong athisa khat anomen alung adong hle jing tai Albert Fish zong chu room sunga chu nang lut tan achapan le kha ho khoi chamutai ama zong alung hang thim jing ka thil kiti na khoi lo loading hi TPA achapan zong zan khat lele bo na koma amdinga ka hung hi ti pharin anano pe tai a income teu chapang kha chu bili ki tipa hungin Albert in zong akheu pp in chang hla zong ne ding a pe chapang pa chu anun hungmo do pharin ahung ko ta na hele Albert in zong chapang pa chu cinema ve a puiding atin anu kom athum le anu he na da e Albert zong alung hang mong mong jing tai zana hi pharin Albert in ong achapa to buni ading atitan sasil ho chu ala to in arin asila chu anne azinga hile achapa zong chon atat mobile zingin ave sal yengin amy in hile ekacho nakidang momong ti jingin te Albert Fish in chapang ho hi adei a hi jingin sunayong hin akichep ho chu ave ve jing ji e detective king kitipa hin join na hi bol tha hin officer panjong ka thuya danin nang hi mi thu se anga ji po ya tivin pangsot hi ile chun na kilometer ti pe detective punjong oya pu na thu het po po hi mo ta san jeng hi tang ati pe tai zan khat hi Albert hi agutlut apong ki de tan ten ha vo chon ama la ma so ki vo jing tan achapa hin hung mo do ki tai azing ne khoin Albert in zong achanu gat root ki tinu hi alaki mo pi tai achanu hin ji zong ne hi tan aji pa hi service nei lo hi je chun sumle pa ya na ki tho pi ji hi Albert zong himinal ta khat an hin a umna a in nei nun achapa cinema vet pidinga ana sol lo je chun alung hang hle jingin aman zong letter dim set hin lung han na thu ana sunin ana peki tai a in nei nun hin simdo pharawang chon a choe ama zong ahung pheitan akisen za za jing tan hi le achapan zong gel thim jingin kapa hu alung gel ki su lo hi TPA a in malik nuvin nangni ne ki su lo ka he poi jing teng le in na da hla hlon di hi TPA na ta hla tai Albert Fish in zong azinga in ada hlading ko na chun a in nei nu ko ma chin nang hi na thin la do engatin kan ne ding hi TPA in nei nun zong police ho ka coding hi ti pharin anada hladai Albert achapa zong hi aso pinu in a hin na chi kitan buleme ho chu tuita ta na ki hon je chun aman zong aso pinu ko ma chun he pa hin nang hi sumna pi hamati aso pinun zong henge e ki thopi a hi jing TPA Albert hin achanu hi ana kho sa ji hle jing hin hi chi ji hin achapa hi to achanu hi akiboi yeng ji hlone Albert zong chapang hol hin apot dokitan chapang kon khat ho ki chep naw hin achi Albert in zong Francis ki tipa hi ana kyo pin ana man kitan ana that kit tai Francis zong chu ana mulo pharwa chon anu le pa zong hin police a complain aga bol tai police ho zong chun thu do na hung nei pantawin athu hi in boi pi pantawe chapang khat zong hin police ho koma ka ki chep per wachun te si khat to aki ho kamoi TPA police on zong aga naganen aki chep na komwa gam la lang chu aga holven hele Francis Deadpool di chu hin mutawin ana ki art pop so jing in mail se ta chu ana tha da na he nikhat Albert in zong newspaper asimle Edward ki ti chapang khat hin na to ding a hol he ama zong Edward ten hin a chetan anu ko ma chun na chapan to ding a hol ti thu ka za in ka hung ve de hi ken garden khat ka nei in alit hichi khu evet kai pe lekati hi titai nupinun zong Albert chu in sunga puilut pharen Albert hen achano grace so hen modo tai aman zong chocolate khat hi apin a upa ga ko sa in hele Edward zong hong do tai
Edward chu agial sanga chun analin waljing tan ane thailo ding hiti het phara chun akheu pet u zong chu Edward so pinu Grace lang chu ave pantai azingin Albert zong dukan na hin achi kitan chemcha him thet khat hi aga ki chotai ahung phelangin mezu hokhat hi amoin aman zo me hin ki chopain achem chaki cho chu newspaper zo pa comment hi chi hi ana koi phanlang kontaka khat zu teng ka honga khongkila ding hi ati pe tai Albert zong chu Edward te lang hin achi tan me acho chu anu hi aga pe Edward pa zong chu akipa hle jinge Albert in achapa na to ding ana pe cho Edward pa kom chu na dongin Telegram na chapa na to na dinga le khathot ka hin to chuna na muwa mati apan jong hinge ati pe tai chom khat zu chun Albert nin Telegram ama le khathot thot ma chu khonunga hungboilu na dingan aga gudo kit tai Albert in jong chapang nu Grace chu asum nei ho cho sim sa in accountant ding jong khat ka ngai chai ati pe sum ho chu Grace anul apa hin ahung mo to pharin Albert hi mi hau momong ana hi sa tawe Albert in jong Grace anul apa kom chu na seipin na chanu Grace kum ki ba pi beb hi katunu khalaumen a birthday hi tunie na phaluwa hi le na chanu Grace hi katunu birthday hin puing gatin party ki chai ten le Grace hi hung tha ing gatin na chapaw Edward hi ka pui pai ding hi ta ati pe le Edward anul apa hin ana ta san hle je chun Grace hi ana pui sa tai Albert in jong Grace chu a inova konin ana pui do tan ama sapenin chemcha akoi na lang chun a chi thonin chemcha chu aga alatai hichi zo chun railway station a chi ki thonin ticket ho akal thonin in aluya lui jeng koi macha ana cheng talo hichi in mun chun a pui tan tola chun Grace chu adin sa in anom ta dien ke in sunga lut diatin ama jong in sunga lut tai Albert in jong room sung chun asang hol to ka ho akisudin Grace chu a ko lut tai ang lut phat chun chemcha chun athatin asa chu piece hin an art kitai Grace ina hongkile kita lo je chun anula pa he longdong tan police hin missing complaint ana bolta ve police ho jong chun detective pa hi ana cp tawin detective pu jong Grace te an hi aga hlongtai ain ko te zo se chu adongen Grace thu chu Grace lim jong cho ve en alung ase hle jenge hoi ham na chapau le kha hin thot na ati le ain ko te na hol pharwin amota po ve detective pu jong telegraph record ki bol zina muna chuna chin hichini a telegraph ki thot do se chu aga hola hi le Albert in Edward te in ko telegraph ana thot chu ahin mudo tawe hichike si kumni zen ana boi piuhin Albert jong hen aum na khel le ji ana mat do theilo hi Albert jong hi mun khala anom ki rahitan zan hen ama ati hi aki at pop kitai hichigit ho aza phara chun a in malik no hen ahung ve en aki chafal zingen mingola hi sa je chun police ho akoutai police ho jong chun ahung manovin mingol zel hin ana koi tawe phatso ta na chekitan Albert in jong achanu chu le khathot thodin hichilai muna khona ahung hlat do dingin akoutai achanu jong ahung in doctor pa ahung kheu pitan doctor pa jong hin ana hla do tai khatlanga detective pu jong hin Grace thu hi ana boi pp jing na la hin ni khat hi police on jong Grace ana ki thana in lui chu agamu do tawe in sunga chun le khathot lui tamta hi amudo win Grace amoza khlang jong hi amudo thawe detective pu hin Grace that pa hi ma do te ding ati je chun ana boi pi zinga hi le adam modo jing ta na hi asar pau jong hungin detective pu kom chun re som khatla jingin ati pe mi that pa hin Grace le atha he pun chapang tu tha yong hin tamta amang be ati pe tai minal pu Albert jong hin ipi ngai to ki tam le khathot an sun kitan Edward te hi ana thot kitai Edward in jong hichile khathot chu anul apa ma sang hin a hin simtan aso pinu Grace Albert in atha dan ho chu an hi hichile khathora ki sun na dung zuye chun Albert hin Grace hi atha zowa chu a piece a na da niko zen hi asa anani adana hi hichile khathot chu Edward in jong a choin aganin detective pu hi agawe sa tai detective pun jong le khathora kon chun hoila ya kon hungki thot hamti chu a hetan a address a hi aga chele Albert hi anom pon a in malik nun jong hapta khat joteng bo Albert hi hungki ding hi ati pe Albert a room sunga hin articles tamta newspaper kon aki chepla anomin hichi ho chu chapang ki that ho thu ana hi Albert hi hungki te ding a he je chun detective pu jong hin anga jing tai ni kho so ta che zo vin jong Albert hi hung lo phalin detective pu jong aloi khat hi ahungin amanin jong anga te na lai hloni ni khat hi Albert jong a ina hin ahung tan detective tenin jong mat ding aga ati hlona hi le Albert in a chemcha chun detective pu chu a hin ar khatai hin la amani mi ni hi hlonje chun Albert hi anaman hlontan zel hin an khum tai thil kidang ta khat chu Albert hi check up a bol na wa chun
asunga hin thi kil 29 zen ana ome kot azong hin aboi hle zingwin kon khaden angol a hi tin abangin angol poitin akinil zingwin Albert hi angola ham ti dinga chu achia chingki din achinga ham ti dinga chu angola ngolkit asei ha hle zinga hi detective puzong Albert achanu ko mahin achin apa Albert thu aga dowa hi le kapa hi aphara phajing hin mi wang tha thei pun te tipe hi che chun detective punjong achanu chu sum apen hi chi sum hi na pa ne hin choisa hi atipe tai kot a hin Albert chungchang thu hin sikit tawin Grace le chapang dang zong mel sita ana tha anani azi thu hi proof hin bol do tawe hi chi ji chun Albert hi ahing dinga na data lo ji wa chun January 16 1936 ko machun electric chair hin ana to savin electric ana de gop sa tawe golteo tu simiga se chu vanoya dinga mini heart pen ki chadum pen Albert Fish hin khotusim chona hin ama hi werewolf ong ana ti ziwin boogeyman zong ati win the gray man zong ana ti ziwe Adam lai sunga chapang ana tha dinga gin mo chu mi gi ri ahin hin la mi thumbo hi proof ana neuve tua lima imu pau hi Albert Fish ki tipa cho hin ama hi kumsom gup langa hi a chu ana ki thada hi tai hitobanga mi ho hi itobang punishment ki pele na lunglang hi am komena hin sen lang thusim ta jong sejingutin movie song explain bol jingutin nanghon jong novel jingwel lang ken jong in bol jingatin subscribe bol ulai ni le zo tui chim channel subscribe ana bol achun hitobang thusim hi na mojing thading a hi